Hello and welcome. Hoy vamos a hablar sobre las partes del día en serbio. Este vocabulario es esencial para poder comunicarte sobre las actividades diarias. Vamos a empezar con jutro. Jutro es mañana. Jutro. La palabra jutro describe el tiempo entre el amanecer y el mediodía. Podne es mediodía. Podne. Para tarde, parte del día entre el mediodía y el anochecer, en serbio tenemos dos palabras, popodne y poslepodne. Popodne y poslepodne. No importa cuál palabra usemos, significan lo mismo. Popodne y poslepodne. Veče es noche. Veče. La letra ch en serbio se pronuncia como el sonido ch en español, similar a la ch en la palabra chico. Entonces, veče. Si no hay ninguna luz solar, decimos noć, noć. El serbio tiene dos letras que suenan similares, ch como en la palabra veče y ch como en la palabra noć. La letra ch en la palabra noć es un sonido más suave. Noć, noć. Ponoć es medianoche. Ponoć, ponoć. Ujutru significa por la mañana. Ujutru, ujutru. Upodne al mediodía. Upodne, upodne. Por la tarde se dice popodne, popodne. O poslepodne, poslepodne. Popodne o poslepodne es igual si popodne y poslepodne se utilizan en el sentido de parte del día. Es necesario escribirlos juntos. Por ejemplo, popodne ćemo ići u šetnju. Por la tarde iremos a pasear. Popodne ćemo ići u šetnju. Popodne ćemo ići u šetnju. Pero si popodne y poslepodne se utilizan como un complemento adverbial de tiempo, es necesario escribirlos separados. Por ejemplos, idemo popodne na kafu. Vamos a tomar un café después del mediodía. Idemo popodne na kafu. Idemo popodne na kafu. Uveče significa por la noche. Uveče, uveče. Večeras es esta tarde. Večeras, večeras. U toku dana. Durante el día. U toku dana. U toku dana. Sinoć. Anoće. Sinoć. Sinoć. Rano ujutru. De madrugada. Rano ujutru. Rano ujutru. Ahora vamos a practicar con oraciones. Dobro jutro. Buenos días. Dobro jutro. Dobar dan. Buenas tardes. Dobar dan. Dobro veče. Buenas noches. Dobro veče. Budim se rano. Me despierto temprano. Budim se rano. Budim se rano. Ustajem ujutru u 6. Me levanto a las 6 de la mañana. Ustajem ujutru u 6. Ustajem ujutru u 6. Kako si ujutru? ¿Cómo estás por la mañana? Kako si ujutru? Kako si ujutru? Jutro je sveže. La mañana es fresca. Jutro je sveže. Jutro je sveže. Više volim da radim ujutru. Prefiero trabajar por la mañana. Više volim da radim ujutru. Više volim da radim ujutru. Šta radiš popodne? ¿Qué haces por la tarde?
Šta radiš popodne? Šta radiš popodne? Sviđa mi se da šetam popodne. Me gusta pasear por la tarde. Sviđa mi se da šetam popodne. Sviđa mi se da šetam popodne. Popodne je mirno. La tarde es tranquila. Popodne je mirno. Popodne je mirno. Večera je uveče u 7. La cena es a las 7 de la tarde. Večera je uveče u 7. Večera je uveče u 7. Šta večeraš večeras? ¿Qué cenas esta noche? Šta večeraš večeras? Šta večeraš večeras? Večeram u 8. Ceno a las 8. Večeram u 8. Večeram u 8. Ručak je u podne. El almuerzo es al mediodía. Ručak je u podne. Ručak je u podne. Volim da šetam na zalasku sunca. Me gusta caminar al atardecer. Volim da šetam na zalasku sunca. Volim da šetam na zalasku sunca. Idem na spavanje kasno. Me acuesto tarde. Idem na spavanje kasno. Idem na spavanje kasno. Ponoć je kraj dana. La medianoche es el final del día. Ponoć je kraj dana. Ponoć je kraj dana. Noć je savršena za odmor. La noche es perfecta para descansar. Noć je savršena za odmor. Noć je savršena za odmor. Estas expresiones son útiles para enriquecer tu vocabulario y mejorar tu fluidez. Muy bien, llegamos hasta el final del video. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbanse. Y por favor, si tienen algunas preguntas, dudas o sugerencias, escríbeme en los comentarios. Hasta la próxima. Chao, chao.